Došlo je vreme da građani preko svojih predstavnika vladaju Srbijom. Došlo je vreme da živimo kao sav normalan svet. Nemojte da vas lažu. Oni što imaju prilike da odu u inostranstvo. Vidite li vi tu svetsku krizu u Evropskoj uniji, u Ruskoj federaciji? Ja je ne vidim. Samo Srbija u svetskoj krizi. Svuda narod normalno živi, svuda narod normalno radi, svuda narod ima sredstava za život, ima da živi, da diže, školuje, hrani svoju decu, da leči svoje ljude. Samo mi u Srbiji imamo svetsku ekonomsku krizu, pa zbog nje mora vlast da krade, pa zbog nje mora da otima, a najviše da laže. Zbog nje kupuje duše i novinara i drugih koji bi hteli da nađu posao ili bilo kakvo parče hleba. I zato postoji buna koja se zove Promene za Srbiju. Zato postoje ljudi koji kreću iz grada u grad, iz sela u selo,